Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nagmayat at talaga jay kape alakok lakay. Un nga raw bagay. Awan pa iti makabulan, manipod iso ti kinapita. Makita ti epekto na iti bagay. Ay, wan lakay. Kitaan na. Sigod bloated ti tiyan ko. Nga manipod nagkapeta iti lakok akape. Binmasit ti tiyan ko. Uray siya nga raw bagay. Mayat at talaga. Mayat nga inaldawan ti panagkape iti lakom. Kanigiddan mo ten ti panagjaging iti bigat. Husto ka lakay. Nga malaksid iti panagkape kan panagjaging iti bigat. Kang runaan launay iti panagdiet. Ay, awan serbi ti panagkape iti kape apagpakutong nukaan kamatlakaan. Iso amasapul ti panagdiet lakay. Ken likli kan dagiti makan a rich in carbohydrates. Nay, nakarubuat ka magbakait. Papanam ngay. Mapanakban ijay ayan ni Mara lakay. Tapay. Inakban sa ludsudan, no addapay di ibagbagada alako na kape. Kape? Wun lakay, adumot ten tinakapadas kat itilako na. No bloated ka no akanayon ti tiyan, mayat ka no dayjay nga inumam, makatulong amang pabasit iti dakkel abuksit. Ay, kastaya. Ay, alaman nga rod bakit? Ingkaman nga rod gumatang. Barang makatulong ka data amang pabasit iti bloated at yanta. Wan lakay, barang saan pa'y anaibos tila ko na. Ay, naimbaglaangan, tada pa'y ti doa box anabati nana. Ay, kastaya Mara, ay gatang kun aday ta doa box. Ay katuan anana, nagbiit ngamin amaibos tila ko akape. Ado nga minin tinakapadas, kay kayat damat. Ay, kasta ka day, tapadasan mi man magkin nila kay ikaw. Aywan anana, ngam ti maibagaklaang, malaksid iti panagkape iti lakok akape, igiddan tayo latta ti panag-exercise tunggal bigat. Kan kang runaan na, ti healthy diet. Liklikan tayo kumadagiti makan a rich in carbohydrates. Ay, katuan na balasan ko. No maaramid tayo dayta, for sure, makita adagos ti epekto daytoy lakok a kape. Anya nga dayta imatyo, nana. Ay kwa, kapi daytoy sureng. Napan ko man ginatang ijay ayan ni Mara. Kape. Anya nga aklase a kape dayta, nana. Kape ang makatulong tapno bumasit ti bloated atyan. Mayat kit di kumamot kan ka Ha? Iso na laang tanaibos mo't tentistak na. Bareng addan tumanen tapno makagatang kamot kan kwa na. Kasta ka di, nana. Mayat daytoy. Kita man ni Mara. Sigod a bloated ti tiyan na. Nga manipod nagkape ti kastoy a kapay. Medyo bimasit mo ti tiyan na. Uray nila kay na. Sigod abot tiyog. Ngam saan mo't itan. Mayat sa ngagpaiso, nana. Mayat talaga. Iso ano makitam ni Mara. Agpa-reserve kakit din iti kapikon kwa na. Tapno saan ka maibusan. Nay, sumiksiksi ka mga paison ko, mare. Ay, wala ko, Mare. Iso ano kayat mo mati sumeksi akas kanyak, gumatang ka itilakok akape. Apay, addan, mare. Kunakman no ko na ni nana isang anay bustistak mo. Naibos nga rod, Mare.
Ngam di ka madanagan, taadda sumangpet inton Friday. Ado day jay. Oh, mano abaks ti alaam. May sa dosena ti karga na di may sa abaks. Manungay maray ti may sabaks. 350 at ti may sa abaks, mare. Nay, nagngina magayam mare. Si kakit dimat. Awan tinangina no kayat mo ti agpaseksi kunak lang aruden. Masiguradok ang makatulong dayjay tapno bumasit de tabloted at tiyan mo, mare. Sigurado ka ka de mare? Ay nawaw, kasla saan ka pailaang amamati iti bagbagakmat. Kitaan nak ngamin dakkel tinagbaliwan ti bagik. Kan saan lang asyak, uray nila kay ko. Anyat serbik nga ag sales tok ngay, no awan epekto na iti mismo abagi. Sikamat. Alaman nga rod mare. Ireserbanak iti 2 box. Bali 700 anya. Un mare, sige, awagan ka inton Sabado, apaman asumangpet. Gusto no nang-reserve ni Suring iti kapay. Tapno makatulong matkan kwa na. Un anakay, ni Mari Suring laang tasigod maten anak kutong nila kay na. Kahit manungay abaks tin reserve na. 2 box lakay. Ay, agasam man. Gulpi Ay katuan tapno bumayag. Sa bagay matkit di Awagak to inton Sabado, apaman asumangpet. Tapno marugyan na maten ti agkape, itilakok akape. Hello, Mare. Yes, kumaray. Amangan no saan ka, busy? Umay ka dito'y balay, tasimang putan dayto'y lakok akape. Umay mun alaan dayto'y 2 box nga impa-reserve mo. Ay, at dagaya man maray. Alawan, umayak inton madamdamalaang. Inton malpas pangal daw. O sige, Mare, urayan ka dito'y balay. Dayto'y lakok akape, Mare. Manipod rinugyan mikin nila kay ko tinagkape. Makalawas laang tinapalabas. Nakita min ti resulta na. Kasta ka di maray. So na laang, tamalaksid iti panagkape. Masapul mo matlaang nga igidnan ti panag-exercise iti every morning. Ha? Kun saan laday ta? Importante launay ti healthy diet. Anya? Agkape ka, ken liklikam amangan kadagiti nagtataba amakan. Liklikam ti makan anababak nang iti carbohydrates. Ken less karne, numabalbalin mare. Ha? Uri kitaam, bumasit day bloated at tiyan mo, mare. Sapay la kumatakas ta mare. Mala, bayada kon daytoy kape mare. Tagawid akon. Inakman agkape. Dahil tayo kape nga ibagbagam alako ni Mara. Bakit? Winlakay, nangina nga rod daytoy may sa box. Apay, manuti pa nangila ko na aya. 350 daytoy may sa. Kat dua tinalak. Iswa 700 daytoy dua. In cash ko pa'y kankwana. Takas ka nung alalaan na iti supplier na. Kasta aya. Ay kitmayat Iso ti kapyam. Barang makatulong amang pabasit di bloated at yan mo. Win nga rod lakay. Barang man adda pa'y namnama ako mutunga man. Si kakit dimot bakit? Adala tamot Masapay la ko mga road show. Oh, da kayo matgayam nana. Nagkapuan nyo ngay. Ay. Nagsapa kayo matan. Ay kwa, nagapuak ijay daya. Nasapa ak arimwar itay. Napanak man nagjogging. Anya? Ay, uray kastoy abumaketakaon. Kabailak pa'y mati agjogging iti mano a kilometro. Ay, naimbag kayo pa'y nana. Tanaka-jogging kayo. No siya ngamin kajak kabailan ti bumangon iti masapa. Anya, 8:00 no makariinga kon. ay oo na yun. Iruwam mo ang amin ti bagim abumangon iti bigat. Iti kasta, agjogging ka. Tapno daras nga umipikto ti kape alako ni Mara. Ay, nana. Alaman, agalarmak man inton bigat. Barang masapa ak abumangon, nana. Nay, karni man ang tayo luto masidaan bakit? Anya pa'y ngay no saan akar nila kay.
Una yan suring. Idi lunes, karne asinigang ti inlutom. Idi martes, karne mat nga adobo, anakatabtababay. Sa ita, karne manan, kukod manan. Anya kay nga rod, kat isumat ti naimas lakay. No di mo kayat daytoy karne, mabalin mo mat timang luto iti natang. Anya? Sus, kat kunak man no imbaga ni Maraken ka, aliklikam ti agsida iti natataba. Aha, nagadula ka nga ko. Liklikan awanan ti may gatang, kasjay laang day talakay. Ay salbag, kasano ka nga rod ako mutong, no kasta ka may. Ay basta, agsidaak iti karne ita. Inaktulangan agjaging inton bigat. Kisti saba. Altit mo day jay babay. Nay, apay nga'y nga agong unget ka suring. Olbot day jay amara. Ay, naalak lang iti kinalaing na nga ag-sales stock. Anya, Agasa man. Nakunana pa'y ngawan makalawas. Makitan ti epekto na ti kapiala ko na. Ngamnay, naibos kumatlangan ti 2 box aginatang kukenkwana ngam awan mo nagbaliwan ti bagik. Salbaki di. si kakit di mo't suring. Amangan mo't ngami no nang namnama kalaang iti kape. Imbaga na mo't kun ka, nga igiddan mo ti ag-exercise iti binigat. Saan aya? Nana, nag-exercise ak itay bigat. Itay bigat lang. Ay nawaw, kasano nga umipikto nga main. Manipod inrugim tinagkapi itilako na akape. Namnaminsan kalaang anapan nagjageng. Ay una yan. Ay basta, ulbud mo day dya babay. Namok la kumakastoy lang. Jak la kuman gimatang iti kape. Sayang lang di 700 a kwartak. Useless. Ay na. Unay inday di asureng. Kasta unay arurun na ni Mara. Gapu iti kape alako na. Huwag nga rod lakay. Kastao na yapungtot na. Idinto ta nagrawot mo't amangan. Katwain, tunggal masabat ko di kalsada. Karne ang nakatabtaba ti imat na. Ay, una yan aya. Pabasulan na pa'y di naglako iti kape. Gaputawan ka no ipikto na iti bagina. Nagrawat amangan. Sakit saan pa nga exercise ti salbak. Naku na, nag-exercise ka no, idi na minsan nga aldaw. Naminsan laang. Kanayunan na ngamin Sana kasjay. Sana pabasulan ni Mara. Ay, unayin aya. Ay, makapailit day jay babae. Kasta aya nana, ay naawan matla ti kaamu-amu kakasta unay gayam tirurod na kanyak. Wan, naku na asayang lakano ti 700 nga imbayad na kun ka. Anya? Naalam lakano iti sales stock mo. So agim matang, ngumawan mo't epekto na iti bagina. Ad damot alimukmag. Anya? Ay una yan ngay nana. Basol na mo't lang kadi. Kasano ngamin ako mutaw, kat nagrawat mo't amangan. Kanayon akarne ti sidaan na. Anya? Kanayon pa'y amapan kumatang iti soft drinks ijay ayan ni Mileng. Papanan na ngay no saan alumukmag. Ay, salbag a babae. Alangan kit dimot amangan-amangan. Sakit mang namnamalatan iti kape alakok amang pakutong kankwana. Ay, makapakudkud iti ulo day di a babae. Malabay amon. Ngam no masabat mo kat pagsasawan na ka, kasaritam. Ibagam ken kuana asaan akaan. Ken mang namnamalatan iti kape amang pakutong ken kuana. Kasaritam itinasaya at bakit? Hay, awanlat ka amu-amuk akas di gayam tinapan ni imbagbagay ti kaaruba. Unay matan ni Suring. Mang namnamamatlat tangamin iti kape aginatang na kanyak. Hish! Ha? Uray pa'y mano abakses ti maibos na no di na mo tulungan ti bagina. Awan at talaga ti mapasama. Ipakaawat mo kan kuana, bakit? Saan anasaya at tikas diyang aramidan na?
Ibaga na, asaan nga effective tila akong makapay. Kat amin tayo mat nga usar. Kat makita mat ti epekto na. Isunsa lang ti gimatang iti kapekin ka. Nga ad-ad damat lata alumuklukmag. Kasano nga min asaan alumukmag, kat dagijay ko nakaliklikan na, kat isulat na matikan kanin na. Kanayon pa yung uminom iti soft drinks. Anya? Ay, sadak pabasulin nga awan serbi ti lakok a kape. Ay, nawaw. Nasaya at pagtanagranata. Sika kundila ko iti saan nga effective akabe. Anay ko. Awanan ti adupay asao-sao. Tumpang kaltan, salbag ka. Apay at tinungpanak madlatan. Maminsan pa'y, Adugayam ti ibagbagam a kontra kanya ka. Alaman, ibagam itangad na ak. Kwa. Nagado amapan mo ibagbaga iti kaaruba. Kunam asaan nga epektibo ti lakok a kape. Kunam pa nga awan serbi ti 700 nga imbayad mo kanya. Kan kunam, anaala ka laang iti sales stock ko. Ay, nawaw. Mari tarupam. Kasano nga min abumasit day tabloated at yan mo no nakaraw-rawot kamat amangan. Kanayon pa'y akarne ti sidaam. Kanayon ka pa'y nga uminom iti soft drinks. Sakit saan ka pa'y nga agik exercise iti binigat. Papanan na nga'y no saan ka alumukmag. Samo pa basulan di ka pa'y ay una yan nga'y. Kwa. Oh, kitaan na kami. Amin kami nga agkap kape iti lakok a kape. Kat makita mo ti resulta na. Si kalaang ti saan apulos, gapo iti kinaarsab mo iti makan. Salbag ka. Aday ta. Tinungpa nakalakit nga rod ni kumarim. Lakay. Nagsakit ti pingping ko. Kahit, anya nga rod dita? Maghanap mo Tatilang tumit nga min tinapan mo imbagbagay ti karuba. Indanon da kini Mari-Mara. Di tinungpa nakalakit nga rod. Agnakam ka nga minan. Saan mo nga iya sa iti panagkutong mo iti kape a ginatang mo? Gusto mo ni Mara. Nga igidan mo kumamit ti panag-exercise mo iti binikat. Kenliklikam dagiti nagtataba amakan. Nga may sumat ti kayat mo. Saan mo pabasulan ni kumarin? Makapungtot talaga mo't Lakay. Saan ka amarurudkin ni kumarin bakit? No di kat amirisem kit di ana imbag, asikati nagbidot. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Malaksid kadagiti agpakuttong, exercise kan healthy diet ti kang runaan. Saan tay apabasulan dagiti aglaklako, tapno maliglikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan da ito extension ti balay lakay. Wan nga raw, bakit? Kasano lakay? Mapanak ka di ag-purchasean inton bigat? Katuan na, bakit?
Nakasagana matanti kwartang igatang mo itilakaw. O sige, mapanak nga rod inton bigat. Tapno makarugi tamatan nga aglako dito'y sangot ti balay. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. At damat laangan ti marugyan ta negosyo. Wan nga rod bakit? Uray siyak kat maragsakan akmat. Sapay la kumatagbalin a successful ti rugyan ta negosyo lakay. Sapay la ko mga rod takasta. Awan gayam. Anya nga iti ipanagan ta iti storta no bilang laeng. Aywan nga agpaysoan niya. Jimmy's istor laangan lakay. Nagan mulatan tapno na pimpintas. Ha? Ay, yung nga rod bakit? Barang swerte tinagan ko, ama ipanagan iti istorta. Ne, naglukat mo't gaya man ti istor da alma di tabalay da nana. Ay kasta aya. Kaano pa ya naglukat da? Idi pa'y na minsan alawas nana. Nasaya at ano naglukat dan? Tapno adda ti asidaga paggatangan tayaw. Wen nga ron nana. Naimbaglangan ata na panunot dati manglukat iti istorda. Ay, asidag malangan ti paggatangak iti sidaan no kwa. Saanan ang masapaw ang mapanak ijay daya anak kaad-adayaw. Wen nga ron nana. Nagadayo pa sakit nagpudot ti panawan. Muwag nga ron may ka. Nagpudot ti panawan ita. Mayatan, taadan ti asidag a paggatangan. Nay, si kabat gayam ti masabat ka o kabsat. Ha? Papanam ngay. Ay, kwa. Mapanak man di tatersina da alma ken Jemay. Ha? Apay, nang lukat gayam ti istorda. Ay, uwan, kabsat. Hindi pa'y napanalawas. Ay, kasta ka na. Ay, nasaya at agarawd. At dante asidag a paggatangan. Ay, uwan nga raw. Mala, inakpay, tabarang nakalukat da. Bapanak man umutang iti sidaan ala ko da. Awan igatang kao, tasaan pa'y anak kapaw ti anak kao. Ay pag-aasim man alma, tapautangan nakpaylaan. Ha? Saan pa'y ngamin ang nagpaw iti anak kao? Isungawan pa'y kwartak ita. Kasta ka din, Nana. Pautangan kayo. Ngampang nga asiyo, ta saan ko maamabayag ti panagbayad nyo. Ay, saan, Alma? Saan? No adan ti ipaw iti anak kao, umayak agbayad adagaws. Nasaya at no kasta. Anya nga ro ti utangan nyo, Nana. Bangaws amay sa pirasaw. 2 ahat daw kan 5 piraso nga itlog. Day talaan. Ano sam nga ilista paylaan, wine? Wan, Nana. Mabiit lang nga ro ti isaganak ti utangan nyo. Ay, malamanan. Anya nga taayaman ng tisidaan na pangarabyan. Uwan nga rod. Nagsweldo kayo ka din, lakay? Saan pa'y nga rod bakit? Nga madamot do kasut ije bulsak. Isupay laang atihan, anay mo nga igatang iti sidain tayo. Ay, katwan anya nga rod. Ala, in kaalaang ije do kasut ije bulsak. In kaigatang ije tersena da alma ken Jimmy. Taramanan tayo man matilako da ije kaluklukat ng istorda. Ay, nawaw. Ay, ijaya ka talaga ang mapangumatang lakay. As-asidog, saan na masapul pa'y amapanak ijay daya. Manungay ti balor namin da ito'y ginatang kwa si daan, mare. May sa piraso abangos, ken may sa asinigang mix, may sa repet akangkong, ken 5 at twin pack a kape. 255 amin, mare. Ay, sus, kurang ti kwartak, mare. 200 lang da ito, eh. Mabalin nga listang pay lang di 55 pesos. Utang ko pay lang. Ha? Bayadak mo't lang, apaman nga sweldo nila kay ko. O sige, pautangan ka. Ngampang asim ta saan ko maamabayag. Tane, Una yun, mare. Saan mat? Bayadak mo't ladagos. ilistak pa'y lang arod, mare. Thank you, mare, Mala, inakontay nakagluto iti si daan me. Ay,
Saan ang nasaya at day tangaramit da bakit? Ha? Manon nga aldaw tinapalabas, manipod imay imutang ni bakat saling. Talo nga aldaw lakay. Kuna namat nga umay agbayad, basta makaipaw itje anak na. Anya? Kat ni Mika ngay, manumatan nga aldaw je balance na. Talumat lang ang lakay. Inton bigat, no saan da pa'y nga umay agbayad, talaga nga ibabain ko ida kunak tumat. Saan taan nag-store, tapno pagutangan dalaeng. Wan nga rod lakay. Naimbag kumamat ano agbayad da adagos, ngam saan mat. No awan da pa'y nga umay inton bigat, ibagam adagos kanya. Kasano daytan lakay? Awan pa'y sweldoyo, katsak pa'y nabayadan di balance ko di istor dalma. Sana bale bakit? Barang adan ita alawas ti sweldo mi. Uray na yunam tun ti ibayad mo no kwa. Una, nakababain ngamin ka ni Alma, nang runa iti asawa na. Amangan no adda may bagbagana. Ay ni Jimmy pa'y laang mati ko nam. Iso ano agsweldo kayo, itid mo adagos kanyak. Tay nakbayadan ti balance ko. Narigatan, amumatan ti ugali da nga agasawa. Wen bakit? Di ka madalagan. At dayta, naisurat kong dagi tinagnaganda dito'y kartolina. Maala, ipan mun di tarwar lakay ta ipagkat ta. Nagalas ti ugali da. Umutang da, ngam di damat ammo ti umay agbayad. Sigurado lakay, numabasa dadagi tinaganda, umay da agbayad adagos. Rumbang laeng. Saan taan ang lukat iti tersena, tapno pagutangan da iti sidanda. Asaan damat nga agbayad? Nang runa day je abakit saling. Imposible mat no aging gaita kat saan pa'y anak kaipaw iti anak na. Oho, patsyumot dayjay. At da kwarta na dayjay. Talaga lang adi na kaya ti umay agbayad. May samot day je amika. Mano aldawan ti balance na dito'y. Bayam lang, bakit? Di ka madanagan. Ta umay nga umay agbayad dagijay. No makita da tinaganda ang nakasurat dita sango. Sigurado, agbain da. Ay na, apaw! Dahil maglakit dahil tanadanon ka dito'y balay mo, kabsat. Apay kabsat. Ay na, inkakitaan diyanagan mo ijay sango ti tersena da Jimmy. Nakasurat man ijay ti utang mo kadakwada. Anya? Uwan kabsat, nalapsak nga raw. Kan saan lang asikat yan danagan na ijay. Uray ni Mika at damon lang. Ay apaw, una yan dagijay nga agasawa. Di dala urayan ang mapanak agbayad. Saan ko matatalikudan ti utang ko kahit? Naladaw lang nga nagpaw iti anak kaw. No adan ti kwartam, inkabayadan. Tapno si kamit lang ti mangirais tinagan mo ijay sango ti istorda. Ay dawaw. Ay, kunabala no ribo-ribo ti utang ko kadakwada. Tapno aramidan dati kasjay. Amumatay. Naidumduma ti ugali da. Nalabas kayo mat nga agasawa, J. Macon Alma. Apay, anyat reklamom si kaabakat. Una yan, gay. Manulaang mati utang ko kada kayaw. Kan may saan ko mat ako na atalikudak. Agbayad ak mat kat. Inuray ko laang di kwarta nga impaw iti anak kaw. Kat, anya nga rod ita? Aday ta, bayad akong ti utang kaw. 5 gasot day ta. Oray saan mam nga itad ti baryak. Ha? Isulatan ti porsyento na. Nakababain mat ti mano nga aldaw asaan kaw apa nagbayad. Anya? Iti kaano man, saan ako nga umay gumatang dito istoryaw. Nalabos kayo, mait. Basit abanag ngam insurat yung kit den tinagan ko dito'y sangaw. Awan, saan yung abagay ti agnegosyaw no kasta ti aramid yaw. Nalabas matikas dyan nga aramid dalang kay. Manulangal daw asaan ang nakabayad da tao. Kas dyan kit din tinaramid da. Anya ngay nga rod bakit? Data tinakautang, iso nga aganos ta. Salbag kit di. Manulaang ti balance ko iji istorda. Awan pa'y sangagasot a pisos. Ngam,
Insurat dakit din tinagan ko ija sango ti istor na. Ay, nawaw. Oh, aday ta bakit? Sa nga gaso ta pisos data. In kabayadan ng ti 55 a balance mo kada. Ay, nawaw a 55 data? Mala, inakbayadan. Iti kaano man, sa anak kon nga umutang ijay, kan sa anak matan gumatang. Ay, grabe damat. Nagistor dalaang, kas jay matan ti ugali da. Imbag kumamat ribo ti utang ko, tano at daganas na nga ibabain dak iti kas taunay. Oh, aday ta, bayada kun ti utang ko kan ka, Alma. Ay, nasayaat mo, taimay ka nga agbayad. 55 lang ang balance ko. Nga muray day tansa nga gasot ti ibayad ko. Nakababain mat kada kayo nga agasawa. Anya, Sobra kayo mat. Saan ko matamalipatan day ta utang ko a 55 ditoy? Saan ko matatalikodan? Nga mayang, grabe kayo. Insurat yung matan dito'y sangwanan tinagnagan mi. oh, apay nga reklamo ka, katsi ka nga ron tinakautang. Awan maaramidam, ta iso ti kayat mi nga aramidon. Mawatam. Anya? Iso ano diyo kayat maulit manan ti panangisurat mi itinagan nyo di tasango. Saan kayon nga umututang? Kas jila dayta. Talaga saanan? Saanan, Alma? Saan kami nga umututang? Kan saan kami matan nga umay gumatgatang? Ay, nawaw. Anya, Anusan may angan ti mapan gumatang iti sabali? At least ijay, ta saan da nga aramidan tikas iti inaramid yung agasawa. Anya? Kas tagayam ti imbagahanakan ka, bakit? wan lakay. Pulos ka no asaanan nga umay gumatang ken umutang dito istorta. Oh, patyamat day jay a babae. Intun awan tumot la igatang da iti abastuda. Dito'y dan tumot la nga umay umutang. Ha? Nagatukat nga amuna ah. Kunamlan no iso lang mati customer. Kat isumat. Umay man gumatang wano saan. Makalako talata. Ay, nawaw. Apay, iso lang ay atimangmangan. Bayan tan lakay. Tinapatag kat imay nagbayad iti balance na. Ni bakit ising mo day ta lumabas lakay? Uwan nga raw. At damat imat na anak kasupot. Anya nga taday jay. Diyak amua. Ang maguray ka. Kasla bangus mat tinakasupot nga imat na. Karnin samat jeda duma. Ti awanan bain. Ilabas na pay lang ditoy. Ipakita na anapan gimatang iti sabali. Lubabasak pa ya. Naggapo ang iji-istor ni Mariel. Ijaya ko na gimatang. Awan bibiyang mi! Umutang kantula nga. Talaga asaan kanton apautangan. Ah, iti kaano man. Saan ako nga umay umutang kada kayaw. Anya? Ala, bay amon bakit? Bay am alumabas ti awanan baing. Nagalasan. At damat karne kan bangus ala ko ta ditoy. Ngam napanpay lagi matang iti sabali. Ha? Para makita man. Ay nawaw. Ay, awan bibiyang da nga agasawa, uray labas-labasak iti istorda, numapanak gumatang iti sa balay. Awan na talaga. Saan da na mapilit ti tataw ang umatang ija istorda. Itikas jay nga aramid da. Uwana, ha, husto laag, isaw ti pagnakman da nga agasawa. Madlawa masursuron da itay limabasak iti istorda. Ha, ay nukasta. Ingagaram ti limaba si jay. Uwana, nagpukawak pa'y. Ha, ustubat kiti ah. Tapno maamiris na nakiti saan anasayaat nga aramid da. Wala, no makaamiris da. Kaslaba nga mi nga into lang dan, ti kasjay nga aramid da. Uwan nga rod ah. Ay, makita da itan. Ay, unay matlang aminan ay ati tao. Uray siyak. No andan tumat masapul kaw. Ano sa klaangan ti mapan gumatang ijay sa bale?
Amangan kidi no mapadasak ba't ti maisurat tinagan na ijay sangaw at tinaoras. Ay, nawaw! Kasano da ito yun lakay? Nagaangutin dagiti lako ta a frozen. Anya? Nabayag nga minin nga awan ti imay dito'y agim matang. Ay na, nagdakkel apukaw ta. Asaan anala ko dagito'y. Ay, una yan ti kastoy. Ay, no mapalabas mo ni bagat iseng. Ibagam, taumay mat gumatang ditoy. Ha? Uray ni Mika. Ibagam kan kuana nga umay gumatang. Mapainak mo lakay. Ay, nawaw. Anya pay lang ti pagbainam. Alangan nga agbain-bain ka pay lang. Kat sayang dagiti lako no bilang laang. Awanan. Sayang dagiti lako. Kaslainal daw mat ngamin apulos nga awan ti umay gumatang. Oh, nakaskas daw matan Alma. Imay ka pa dito'y balay tapno alokoyan nak nga umay gumatang iti istoryo. Alam mo tan, amare. Pasensya ka iti naaramid mi iti. Apa nang isurat itinagan nyo iti sango. Oh, iti kaano man, saan akas ka rin na maikat iti panunot ti tattao day dyan ngay naramid yo. Ha? Nagnegosyo kayo lang amin, limastog kayo unay. Iso nagturid kayo anang isurat iti nagnagan dagiti nakautang iti sango yo. Anya nga ita? Anya? Nadadailan dagiti lako yo. Gaputawanan ti mayat nga umay gumatang. Ay nawaw Alma. Dayta ti maganab yung agasawa. Ay, nawaw! Di mo tagibasitan dagiti tattao iti aglawlaw mo. Tapno adala ta umay a customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpus mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutan ipopost. Kas na kunak itayan nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, wunaw! Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak, ti paspasagira. Pangaan si yun nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay matinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay apos. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man maipapan ka dagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao nanang. Ipilit na para ken ko ana dayjay apos. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din do anya day tapos. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi nanang. Bayama, ta-post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Win
Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulaangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao, no makitam nga adda below the belt nga ibagana. Gamno di na kamot inaganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak ngagbidot, nilos ti paspasagida na iti da ito'y post na. Aguray man ta kumentak mamat. Mga nun, uday sa bakit? Sige lang, lakay. Umay kan atag giddan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gabi ng titumtumugam dita. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 iti rabi eh. Ngam nakaring ka pa lang mo't dita bakit? Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y ngagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung agsarita yung bigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo ah. Kalugaran tayo kadimanan na ita. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Sigurado amla nga saan ang pakaisagmakan na itang aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito eh. Ala, idapong nga rodan ta silaw. Kunaktumot ka na kayo nanang. Agpusa talaga dayjay Nana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanyak ah. Bay abo no awan tinagan mo. Bayam tag-post aging kay kayat na. Uwan ang nakababain mo't nanang. Tinapatag kat awan nagan mo anak ko. Baybay ak nga road nanang. Wen, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaysam kit di ti atensyon mo iti pamilyam. Uwan nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubeng tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot kano nga may dayjay alaws. Iso siguro namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga gawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine. Nga milipak na pailaeng may. Saan kano asyak tidakdaka matin na iti dayjay apos na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudnula unay tain bagam. Ha, makarman tumula ang dayjay babae. Ay wan gayam, nakita nga ado tinag-comment iti post mo may papankan kwa na nana. Ayun ay no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na nana. Ha, kunak nga raw, pagbabawyan na dayta nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Dioray pa ipakaipabainan na, ha? Agasam man dayta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging gaita ang nagawid kan. Isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami pa iti kunamla kay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti dayta GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadimadanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak,
At least, adamat na na Gloria kung dagiti gagayem mi apagpatulungak. Amumutan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado ti inroroman na dya bakit. No apay pala nga iso tinapilim apakigayiman man. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka dayta. Anya ba nan aya ti in-post day dya Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Adu nga agpayso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, adapay comment ni Ude sa akaruba. Dayta nga rod kat nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo da gita a post ken comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko. Kunti anak mi. Below the belt mo ti da duma comment da. I-screenshot mo amin da gita. Tagdimanda kakit de ja barangay hall. Iraman mo da gita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagapaw. Ngamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay? Ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha! Agin tuturayd ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayik nga rod no ag-comment mo't iti Facebook post mo talaga public. Ngam awan mo't pulos uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pay laeng ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klase tao. Ha! Agin tuturod laeng dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laeng. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkaw ang mankiday. Amma kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, los. Saan mo dati malyaw? Ulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko? Sampelam man dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost kan ikum comment da. May sama dagita kalugaran asaw sawera. Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumatan ti ikum comment da. Dayta nga rod kat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay a post ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kun to pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Ngam, tagay san mat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti maipabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan Indi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti kuna ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At screenshot ng pakita ni Kapitan kanyak. Nabasak dagiti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya tipudo ang nagapaanda. Ay saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda day jay allows. Apay anay raman kami nana. Awang mabasol may. Da kayo matitiday jay alos ti adda issue na. Ay nawaw,
Apay, dalipatam sa amot dagiti comment mo, maipapan ko ni Laos. Una, ngamda kayo matinangirugi, nana. Ay, sana siyak ti kasarita, maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-aasim, Los. Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidilit ko matandag iti dakas ngayon comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post, da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idimanda. Ngamin, may saka mo't asaw-sawera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mo ti husto nga istorya. Indilit ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idimanda ka, tasawsawera ka. Dadamage sa hasbindan, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw. Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera, nanang. Anya ti may naimbagakan kaya. May nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Taindilit na mutin dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, tana idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitan. Ay husto laang tinaramid mo, anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikas ta. Nalaing da makisawsaw iti issue. Kat di damot ammo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawaw, di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata sawsawera ka. No siyak tinang ibaga iti kasjay, talaga masaktanak. Inraman nyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yo. Kinarkaro yo paikit di. Indadaw nyo launay ni Los. Naibaglaangan tanangabak tayo, anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw-sawera. Sigurado nga agbutangan dagijay. Sardengan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita, anak ko. Makitak itiruprupa dati pa nagbabawi da itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro dagijay itinapasamak. Di da impagarop amahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumpormi. Ha! Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulam, no di tibagim mo't lang. Marurudak iti deja Nana Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't deja abakit. Ay nawaw, di mo ipabasol kan Nana Gloria ti amin, bakit? Taurisi ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ngayon sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yon jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti ka aroba, di ka agbalin a one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawera. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos,
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid ak, tayo sumot ti kunat ti anak kaw. Ay, ti anak mo ka day ngagtrab-trabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. Nuna duma, isingir na pa yun no makaungot kanyak. Ay nawaw. Iti anya ka no makagapu, Tata. Jak manamaw iti anak kaw. Talaga akit di anaimot day jaya. No agsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo. Nasaysaya at mutlang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple laeng ti biag, dunatal na mayatlat ta. Pudno launay ti kunam, Wanda. Uray agmay may saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglawlaw kaw. Nagawid mat gayam ni Tata Beltran di tabalay da mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas amare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang ang maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran laang mati adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inaldaw da ka no apagpupudutan ijay. Ay nawaw. Kaasimot nga rod no kasta mare. Wen nga rod mare, nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay, nakapigpig sa man ng titudo kun angin na. Kumustamot nga tan dagiti mula ta anak na tong ija garden, irik lakay. May tangarod ba kay? Madanagan at paikit di. Ay, nawaw, anya day jay, bubong samot, tan, dyan na itayab. Ijay, Ay, di mo makita day jay, no sana kang bidot, ang mga nububong mutin ni Tata Beltran day jay lakay. kasano ko maamay tayam? La, mga nukurang tilansa, wano saan, ang mga saan naigalo ta na saya at lakay. Ay, awanan mabasamot tin day jay, sapay nagpigsa titudo naman. Kunak man mo ije syudad, ti pagnanaadan na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso pilitan nagawid. Na, lakayan di tao. Taasin mo ta. Una, ay, irwar mo man kit diti kapote. Tamapan mo bisitaan, lakay. Ay, apong, ang mga numatudtudwan mo to, ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at aklata, Eric. Nakaumay kamay. Imbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubong yaw. Wanya raw. Nakapigpig sa ngamin ti angin na. No kaya't yo, makilinong kayo pa lagi di balay. Tapno saan kayo ang mabasa. Sana'y mabalin pa ya paglinungan ti kalapaw kaw. Kasi kayo, may. Di kay madanagan. Awanda kayo sa mapasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak, Tata. Welcome kayo, di balay. Sana'y tituyak langay. Sumardeng tumot laeng titudo na. Ayan nga ni Tata Beltran, lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay, nawaw. Kasanon na mabasa ijay.
Awanda ka sa mapasama kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo titudo na. Huwag nga ron. Talaga adi na kaya't ti sumurot kanyak. Sige, sarong karakto laangan itong sumardeng titudo na kay. Wala. Tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na. No kasta, talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itayam. Uy, bakit? Ay, simut lakay. Ala, unayan ti kastoy napasamak iti kalapaw yu, tata. Wan nga raw nakaw. Naimbag ata si Mardang Mutlaang ang titudo na. Saan kayo kadi nabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin adi kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Wan ata adalat tamat bain ka. Ay natata, awan ti duma amang tulong kada kayo. No dida kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Eh, ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo, tata. Sika no adaan mo mabalin na pagdawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo matlaeng Saan damot siguro nga imot, tata? Anya day ito papil nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay, nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare. Para kani Tata Beltran, mare. Anyat napasamak kan ko anaya, Mare. Naitayab ti bubong ti kalapaw na, idi nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay, kat madlaw daanan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin nga awan nagnaud ijay, Mare. Ay, kawen mare. Amangan kit di ko nakno, adati maitulong mumot di ta, mare. Tatulungan tayo jay lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Kanjak amo ti Facebook ti anak na, mare. Day nga agpay sutirigat na. Amangan no di daam mo, ti mapaspasamak kan kwa na dito, Una, natayo laangan tinamnamaan na makatulong kan kwa na, mare. Dakkel samot ang dinarunong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayin da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobra na Anya ti plano yo kani Kumari Rita? Igatang yo ti materyales, wano cash nga itadyo keng kuana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang yon iti materyales ti daduma. Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati akwarta, itadyo keng kuana. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, daytoy tinabati iti kwarta na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaunay Wanda. Ay, dakkel ko maday ta ang inggatang mimot iti materyales ti daduma. Tapno matarimaan ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo kadag iti masapsapol yo ti kwartaan na batbati, Wain, Wanda. Wen gayam, awan mo't siguro ti papanan nyo inton bigat, tata. Awan ba't kitday? No kasta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yo, tapno malpasen. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran na, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen mare, damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel matan atulong kan Tata Beltran day ta. Pudno launay, mare. Awanan ti pagdanagan na, no kastang agtudong. Ay, wala. Secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at 3,000, mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay, nawaw.
Nakolektata kunam amare. Manulang, mat tinakolektak, mare. Wan ang dakila na tulong dayjay kan kuana, mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Aginanak mo taninton bigat. Ay ka, awan ti parikot lakay. Agina ka laeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Agyaman ak, bakit? Ay, unkayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Uwan, bakit? Sakto lang tinagata nga materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaang ta saan ang nagkurang? Ti nabati akas, inted mon ka ni Tata? Wen, imbagak nga igatang na iti masapsapul na. Husto ang tapno ada pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mat ti lumabas, tata. Sa dino tinagapuan niyo. Di ta Tersina, adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo mat tain bulsayo, tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na. agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakad. Anya? Dayta tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaang, tata? Kasano ko maasayang kat inumagmat ti arak. Saan mo't amay basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo. Gimatangag mat iti sardinas si Dikalman. Wen ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, tata. Aday bagakken ka, Mari Wanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo mati awit na. Ay nawaw. Kaano, mare? Iti kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong, mare? Wen, Mare. Ay napo. Inbagakmut nga igatang na iti masapsapol na, mare. No bisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, Mare. Sayang lang tinaytad atulong ken kuana. Saysayangan namat kadagiti awan ka es ka na bambanag. Na, mapanak tuman iti ayanda, mare. Wen, Mare. Bagbag jay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo ken kuana. Anyan tulangan nga iti bagadag iti kalugaran tayo anang ted. Anya ti kaya tasawin da ito, Tata Beltran? Wanda, nakaumay ka mag. Agasem man day ta abote ti arak, tata? Dayta, tinangigat-gatangan nyo iti kwartaan na sulisit para kada kayo, tata. Kastoy nga men. Ay na, tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong ang naawat nyo? Usaran nyo kit di kuma para iti pagsayaatan nyo, tata. Iti kasta nga edad nyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagik ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng. Kasano mo ta kamali, bakit? Adamot gayang bisyo na day dyan lakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak ken sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Ket idi napanak iti ayanda, agasem naurnong ti bote ti arak ijay. Ha? Nanay. Amangan mo't no ti bisyo na tigapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amula kay. Awan mo't nga rod ti kontak tayo kadaan ti suling. Una yan na dyan lakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinkwana. Ay, dayta nga rod ket lakay. Ang lesson learned mo't tin kanyak. Tainton sumarsaro no,
Pilyak to na nasaya at dagiti tulunga. Naimbagman ta na panunot yun tinagpasyar dito'y lugar tayo, Nana Suling. Ay, wide. Umay ko lang sa rungkaran di Tata Mabiltran. Dito'y lugar tayo nga ta tinagawidan na. Oh no, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, ada ti sa balay, nagturungan na. Kinapudno na. Nagsolicit pa'y ni Mari Wanda iti tulong para iti asawa yo. Isuan na tarimaanan ti kalapaw pagnanaudan na. Tidakes na laeng, arak kan sigarilyo mo tinangigat-gatangan na itinabati a kwarta na. Sinayang na laeng, Nana. Ay, dayta, bisyaw, ti makagapaw. Nuapaya pinapanaw ti anak may. Nasursuro na ngamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak kan sigarilyaw. Iso nga inaldaw a pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngam no ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado na dismaya dagiti tattaw na ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Biltrad. Agasim man dagita buti ti arat. Ay, nawaw. Anya aramidam ni tayo Suling. Ha? Ti kunam siguro, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain. Abisyo, ipapapanan ti kwartaan na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasum ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadagiti is-istoryaam iti karubam. Agpalawagak bakit? Kasano kanita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da abinain. Hala! Bisyo pamar! No di ka pa'y lagnakam. Ang mga nuday tantupay bisyaw ti mga lakid ka. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.